Wapi sakwe na vigelegele. Mheshimiwa Triza Wanjiru Mwangi. Nyeterera mbeo njete pio. Kazi poa mheshi. Nyondo icio ithambio na ihakwo maguta. Nyondo icio ithambio na ihakwo maguta. Ndiroka ngĩkwoyaga tũthiĩ cere. Tũthiĩ tũgakene maica no maya aĩ. Wapindoro, DJ Shikilia. Okay, tuendelee tusiendelee. Wapi kelele ya 90K Kabuso? Kau. You are 90K Ikamso. Afade Egana Dimo Horere Aniga Koa Kadodue Kanano Kamoisi Kana Nekagaruleire Kana Nekagaruleire Koide Mere Mere tu Mere Matige Mere tu Mere tu Mere Matige Uaibu Keideria da ironda wake Nidakena Nikwaria nawe Yajera Yireo nithuya Goko Thina ni moige Wira moige Thepina kwirira Wira moige Thepina kwirira Koide Mere Mere tu Mere Matige Mere tu Mere tu Mere Matige Taiga kwinire Ripo kama mie Ona koro togi gua gikoyo No ibole nyomwe kwaniye Nyuka menyore andaite doigaga No ibole nyomwe kwaniye Nyuka menyore andaite doigaga Koide Kieligigo ne zero Kieligigo ne joki mareko Gitũmi menya na kamami Ngoro-inĩ kĩgĩa thayũ anie Gĩtũmi menya na kamami Ngoro-inĩ kĩgĩa thayũ anie Dai Jua One place Salimika sana Twatũire tũrũaga na joki
Gokire gotukire no bara Korona na kura kamami Nwaka kisi ya piso munyebi Korona na kura kamami Nwaka kisi ya piso anie Gedigido nesiro Gedigido nejoki Geto mitole nyana kamami Koro inegege alayo anie Gai Gaidia yo guoroiro Gai Rua Edagerera Kirafuine magia sema Mada kora naitenie Nemo huterie kalo bokwero Nemo huterie Tareki 30 tugasemania haha Edagerera Kirafuine maboini Nie Madonna girande haria taikaraga Taikarete Witoria watwendageria Akajoria kuria switi ndagotiga Ndaigua ngoro ĩiyũrwo nĩ machungu Ngai amũrathime Wapi makofi ya 90K? And now, introducing almost wapi makofi, wapi nduru ya kada ya Nduthi. Wolan Eo kada Era na kogiarume Ikomere kweo na maya turogire Igituthukira motwe tugiteraini Tuiragiria indo ciane tugate citu twende Ucio muhiki ugaga ni achapire Ucio muiretu wiraga ndonigote Ucio mukaguo wonaga ndari cepu Hari mundurume orathaitha Ngai amuhe wapi nduru wewe Jesse ya Nduthi. Aya aya safi safi Ucio mukaguo wikaga matharahu Kumurumaga nginya mbere ya ciana Kumuhuno kimwe andeciragia Hari mundurume otonaga toro niwe ate Ucio muhiki ugaga ni achapire Ucio muiretu wiraga ndonigute Ucio mukaguo wonaga ndari cepu Hari mundurume orathaitha Ngai amuhe Introducing on the stage Etienne Koi. Okandokia mundu we wakwa bibi ukagunekere ngoro wigakare nayo ukagunekere kiria ni ndoire nguigeire baria wiru maigua gwa ukanguhimbirie baria wiru maigua gwa ukanguhimbirie yuke bibi nie nguhimbirie tondu ndiri ungi nawe tu uke nguhimbirie tondu ndiri ungi nawe tu uke nguhimbirie Ukahonie ngoro yakwa ndire na ng'aragu ndiwero-ini na ng'aragu na nyota ya wendo ukauningire kiama ndigakue ni nyota ukauningire kiama ndigakue ni nyota yuke baby nie nguhimbirie tondu ndiri ungi nawe tu yuke nguhimbirie tondu ndiri ungi nawe tu yuke nguhimbirie Haya Ano maigaga nyeki ajanderekaga na niĩ ngaiga macio mothe nĩ maheni twendanire na Shiro narĩ neighbor no mũthĩ ũyũ nake nĩwe ndari yakwa twendanire na Shiro narĩ neighbor
no muthio yo nake ni wendari yakwa ndingetũra ndengeranagia na mahũa kakanyoni karĩa getagwo gacai Wapindoro kweli wa mũndũ nĩ ũmwe kĩu kĩngĩ nakĩo nĩ kĩrĩndĩ nimenyete kweli wa mũndũ nĩ ũmwe DJ asante sana ya Musa. Wapi makofi mazuri. Leo, for right about now, we have a surprise for you. Are you ready for surprise? Are you ready for surprise? Sauti zinazosikika zinazotamba. Ona digotida ngemwira etagwo atia. Oyo wonoka mugambo wiki ndirenda tumuhorere rohe tumukenerere ona ndikumwira no tondu mugambo wiki oe kaina thiine wa bururi uyu ja wa bururi diaspora the gutire mundu utoe mugambo uyu mpigieni makofi mazuri makofi mazuri muhorera irohero wega. I'm telling you ni surprise. It's a surprise. Mpigieni makofi mazuri. Wapi kelele. All right. Asante sana. Tulieni kidogo. Wangapi wanajua nani yako hapa mbele yenu? Finally, DJ Afro has come live to Ruiru Stadium. Basta mafans wa DJ Afro amigos waye. Nani Dangamanya. Ilikuwa ni kwa staili moja tena maridadi zaidi. Baada ya watu tofauti kuwa wakiuliza DJ Afro Amigos original warienda wapi? Lakini this time round anawaambia namna gani? I am back. Tuko pamoja. Ati tunasema namna gani? I am back. Na kuanzia wiki hii tutakuwa tunaona movie mpya zake DJ Afro Amigos. Na kwa sababu hapa basi singependa kuchukua muda mwingi zaidi, ningependa kuwafahamisha kwamba na kuwa eti leo hii ikiwa ni staili moja tena maridadi zaidi, nimekuingilia hapa upande wa Ruiru Stadium for the first time. Na nyakati barabara kabisa. Lakini hata hivyo basi, ndugu brother wapenzi watazamaji, ningependa kuwafahamisha kwamba na kuwa eti chochote kilicho na mwanzo wake basi lazima kuweze kuwa na mwisho wake. Na kwa hivyo salamu za DJ Afro Amigos hapa Ruiru Stadium. Mwisho. Commissioner wa Command Selector, the top ranking DJ Afro Amigos. Wapi ndora DJ Afro. And right now introducing on stage MC Mwasli. And thank you for coming. MC Mwasli, asante sana. Thank you very much. Wapi kelele karebo mokorino wewe. Thank you. Yangu ni kuwashukuru. Thank you mono.
Ndirenda kuhandova kuri DJ Mwasiri riu aturingithirie rwimbo wega ciakwa ni ngatho ni undu wa gwitikira guthikiriria mukurino ate nyambiriirie kwaria aha kuma thaa thita na ndire ndiranyua nginya mai na thaa ikinyite hau na ndire ndirekona atia njitikiria iriu roa mugwitirwo ni Mwasiri mutirona ndi muhonoku mutirona nie ndi muhonoku njitaro ndi muhonoku kai mutaretha ndaigetwo nĩ cuga mami mũka wa kĩarie ndahengete thania neme na kĩarie wapi kelele ya DJ DJ uria twatinda nake DJ Sony asante sana twena DJ Jakes thank you very much aini aito othe thank you very much inyue mashabiki maito ngai amurathime muno kwa ihinda rĩrĩ ndirenda kumurekereria muhure rwimbo freestyle na mundu uria very talented